أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جوميراو تددو تو موضو سيني دو هانا دو يتيدي دي جرنا مكانكو الله ويلتانومو ادو دندو نانغال بوري يورميندي تددونغال مكو هوري ميدين. إذن سيدو كو كانكو تون الله ونكو هانا رويدي كغونغا. إذن سيدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجيادو الله نولادو مكو nulaɗo mo yeddataake, jiyaɗo mo rewataake. en toro Allah e juulo e maɓɓe, juulo e ɓengure maɓɓe nden fof e dendanangal sahabaɓe maɓɓe. yo Allah juulo e kala on witirɗo ɓaawo maɓɓe yentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, eɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir e suratu tawba. Allah subhanahu wa ta'ala o ñaaway ko yiɗi, o dagina ko yiɗi daginde, o harmina ko yiɗi harmingol. nde tawno tagu ngun ko kanko jeyi, diina kan kadi tawi kanko jeyi. himo shar'inana en ɗo tongal ngol heferaɓen, yimɓe shirkanoɓe mo ɓen, juulirde makko nden. woɓɓe ƴetti ɗo dallina ɗo aya ɗo huɓintini juulirde ɗen fof. Allah wi ya ayyuha alladhina amanu, hey kono yo gomɗinɓe, innamal mushrikuna tabi ti wonde mano ɓe shirkoɓe, najasun ko soɓuɓe, ko yimɓe saltuɗuɓe, yimɓe ñidduɓe, yimɓe ɓe laaɓa. sabu ɗum fala yaqrabu almasjida alharama, wota ɓe ɓatto julirde hormanten nden, ba'da amihim hada, ɓaawo nde hitande maɓɓe ɗo. gila nde hitande ɗo si feƴƴi, wota newnanɓe naatugol ka julirde Allah hormantende ɗum ko masjidul Kaaba o Makka. o aya ɗo koka hitande jeena yaɓere woni ko tippi, mo tippodi e simore eni e fuɗɗode simore nden sadru cortewol ngol. ko ɗe ayaje ɗo fof nulaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam immin dinno Ali ibn Abi Talib e muɗum yo jokkuto Abubakar radiallahu anhu o tawoye hajju mum, o jangana ɗe ɗo jama on. ɓe nulirimo ɗe ayaje ɗo e konguɗi ɗi jantino ɗen wondema hara gila hikka ɗo ɗum ko nden hitande jeenayaɓere ɗon, cirkanowo Allah tawatake ka hajju, ortiɗo conci muɗum wangotako ka suudu Kaaba. teddungal e jama on kala tawɗo no mari ahdi e nulaaɗo sa sallam, ahdi makko nin himo jogana ha ka o haldida ɗon. watti ɗum yoɓe jama on fof yo andu natata aljanna sona kiwonki gomɗinki Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawno Makka udditama, dole ɗen heɓike. joni Makka ko e juuɗe gomɗinɓe ɓe woni, e juuɗe l'islam on. l'islam woni fewjude Allah shar'ini o sharia ɗo. atti ɗum hari Kaaban ko juuɗe maɓɓe woni, julirde nden ko juuɗe maɓɓe woni. idan sariyaji ɗin, sariyaji Allah ɗin ko arduɗi kañum tigi bitta darruj, seeɗa 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 seeɗa. haray sadaɗi sariyaji Allah ɗo a nafitoray e majji ka ne'ugol ɓe ne'ataɓen, ɓe nguure talibaɓe, an hara ko seeɗa seeɗa yarantaɓe, attoranaɓe ko ɓuri himmude kon, hikka ɗon ko himmi kon, sabu dina kam fof ko himmuɗum. daranaɓe ko yaadi e doole maɓɓe ɗen, ka ɓalli maɓɓe e ka wonkiji maɓɓe ko ɓe townata kon. Allah
onoddi gomniɓe ɓen o wi haray gila nde hitande ɗo si feƴƴi yimɓe sirkoɓen haray sellata daganta ko on ka newna non ɓe naatugol ka julirde ka suudu Allah hormantendu sabu honnu sabu ko ɓe yimɓe soɓuɓe soɓu ngun ɗo woɓɓe wi ko soɓuɓe manan woɓɓe wi ko soɓuɓe manan wa hissan manan on ɗon no fottana wondema heɓe soɓi kefero fuu ko soɓu ɗum ka mana lutti noon ka his ko ɗon karam koɓe lutodiri woɓɓe wi hissan men ko ɓe soɓuɓe woɓɓe wi hissan ko ala hasab neɗɗo on sabu na alal itlaq sabu Allah no dagini e ñameteji yimɓe defte ɓen yahude nasara ñameteji maɓɓe ɗin Allah no dagini ɗi ɓe wi dagingol ɗin no holli wondema ka hissan wona ɓe soɓuɓe ala khilafin bain al fuqaha amma neɗɗo jurɗo on kanko on wona o soɓuɗo few wona hissan wona manan wona ka o wuri ɗon wona ɓaawo o mayde ko o laaɓuɗo neɗɗo julɗo on o wi wa in khiftum ailatan si woni non on huli basal fa sawfa yughnikum llahu arayde allahu on alɗini on min fadlihi immorde ka ɓural makko insha si woni o yiɗi kanko Allah si woni o muuyi o hoddiri waɗangol ɗon ɗum ɓay Allah taginde ñawore ɗo o wi sirkoɓe o taɓe ɓatto julide hormantenne wigo taɓe ɓatto o wigol taɓe natto e territoire haram on fou haram on no ɓuri julide nden janɗude julide nden no nder haram on woni wono yawɓe makka e duuɓi no feƴƴuno seeɗa si yottino wattanila o yeyno e laawi ɗin plaque jeno signala wondema ɗo ko laawol ngol kefere doaka rewde laawi naato e ɗin ka haram ɗum haali no waɗa ton kañum e madina men ɓay Allah waɗi nde ñawore ɗo woɓɓe tawɓe naati l'islam ko neɓaali ma jeyaɓe naafiqiɓɓen wi he awa muran num satta joni si jama on tonganama argol ka hajju mawsim hajju on ko mawsim dewal e njulayagal mawsim hajju on ko mawsim dewal e njulayagal ko ɗum Allah wi laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ka hajju bakka to fawake on nde ɗaɓɓoton ɓural ende faggoto ɗaɓɓon arsiki e nder hajju ngun o wi liyashhadu manafi'a lahum hajju on ko fiyo jama on seedo nafooreji wonande ɗum oɗono ka transport oɗono ka restauration oɗono ka logement ji oɗono ka yeeyo conci mo be e nafoore muɗum nder ton idan nde tawno no dagi faggagol e nder hajju ngun yiɓe marno luumoji ñiiɓuɗi gila fewndo on say joni noon ɓurɓe ɗuɗde ɓen ma buy e fewndo on say tawi natali l'islam joni so woni ɓe wona julɓe fof na yo ar hare jama buy newnantake argol tawi luumo ngon so jama ɗuɗal e luumo nanda luumo ngon welata ɓayna an yeeyo won sodanta hoore ma ko onon soodidiranta yeeyoɓe piiji go sodana woɓɓe goo ɓe ala yeeyde few ara sodana woɓɓe goo ko noon kono jama ɗuɗi ɗo luumo ngo weliri idan tawɓe neɓal ko naati l'islam iman mum tiɗali taho e naafigiɓɓen wi awa njurayagal ngal bone joni gurnan ɗan satta joni Allah wi si woni on huuli basal aylatan ko basal al aylu huwa al faqru o wi so huuli basal sabu nde ñawore Allah ɗo taɗum mapi ngon ko Allah jogi ngalu o wi fa sawfa yughnikum llahu aray ka Allah alɗini on min fadlihi immorde ɓural makko sabu kanko Allah woni ko mari hay goto jeeya hay hunde ko Allah jeeyi jawleɗe fof mo ɓe ko jogi kon ko Allah luɓi ɗum ko Allah halfini ɗum ɗum kadi insha'a ko so tawi woni de o yiɗi sabu waɗata ka tagore makko sona kanko Allah ko yiɗi yiɗe Allah ɗen ko none ɗiɗi almashi'a nawani mashi'a kauniyya qadariya wa mashi'a shar'iyya yiɗe koddoruye ɗum ɗon no wiye enen kala men wiye ko Allah haaji ko Allah hoddiri enen ɗuɗa wigol ɗum ɗon ko Allah yiɗi enen yiɗi ko giggol weltorgol ko koti weltori wiyete no yiɗi ka haala men kono ko haala arabu sha'a noona ko o newniyo waɗu o yaani jon noon
newnugol Allah hunde yo nde waɗu hoddirgol mo nde noon himo yiɗi nde noon hara o yiɗande si tawi ko o yiɗi waɗi ko o weltori ko o jaɓi ka sharia makko haray mashi'aji ɗi non no hawtondiri e muɗum mashi'a kawniya mashi'a shar'iyya hiɗi hawtondiri himo wela golle ɗen waɗata noon si wona tuma o hoddiri o ɗe waɗuwo idan o hoddiri yo waɗu e hewre himo weltori si tawi na ko o yiɗi yo waɗu yani na ko o weltori wono keferankagu kala kefero e geddi kala yedduɗo ko e yiɗe Allah waɗi o ɗe yiɗe ɗon ko koddori e wiyete neɗɗon so sendiraal ɗiɗo ɗiɗi o jiiɓoto e nder nassuji sharia o tentiniki alquran sabu sha'a on no ari moƴƴe nder ga nde wonde hara ko shar'iyya nde wonde hara ko kawniya qadariya mashi'a qadariya on koddoriye on feere ala o waɗay on ɗon feere ala waɗay mashi'a shar'iyya on na beetum o waɗa Allah no yiɗi mo beeyo gomɗin kono ono namo be gomɗinta gomɗingol tagore men koko Allah yiɗi weltori kono ɓay tun yaada e mashi'a qadariya makko on namo be gomɗinta ko ɗum ɗo waɗi ko ɗi seedi kawniyajo on koddoriyejo on ɗon hatman o waɗay shar'iyajo on wona beetum o waɗa kawniya on koddoriyejo on noona Allah no yiɗi noona Allah yiɗa yiɗi on kaka haala men enen yani noona Allah no weltori noona o weltora shar'iya on ɗon Allah no weltori mo ko ɗiɗo woni ko ɗi serti haray ɗo insha'a on ɗo ko si o hoddiri si o muuyi aray nde o alɗini on inna allaha tabiti on ndema Allah alimun ko o gando ko o anduɗo hakimun ko o ñeeñuɗo kanko Allah fawe e makko hooloronmo ko kanko andi laawi arsike ɗin kanko andi sabuji keɓal ɗin ko kanko andi ko honno heɓorta kanko Allah ko o siforɗo ñeeñal sabu ngal ñeeñal makko ɗon hiwawma arsikirde e none no a sikkira saayi ka a sikka fewndo ka a habbaki sengo ka a tañƴinora haray o siforɗo gandal ɗo andugol kala ko woni siforɗo ñeeñal ɗo fawo e makko hooloramo gollira ñawore Allah nden gollira sharia Allah o aya ɗo ɗawa ƴettude oɗo a ƴetta yo gollira ka gurdam ma fowtoɗa ka ɗaɓɓere ma ka faggagol ma ka ñulayagal ma ka gesum ma ka mbayla ma ka biro ma ƴettu aya ɗo gollitira ko Allah harmini kon wallina ngenari riswa fenande tooñe janfa nandingol famina no moƴƴi hara moƴƴa suuɗa yibeji ɗin walla haɗi kon fof woɗo ka golle ma sa huli wasɗugol sabu ɗum sa huli sodowon sawi a wiimo a haray noon oɗo fermetiron hino boni ma oɗo bouton jenen ko a yaw renforce yaade ɗe ɓorato heña sa huli wolangol mo ɗum innugol asimi woli ɗum o softa andi a nata joni suuɗa on ayibe ɗon hiɗa andi noon ko ayibe noon haysna a moƴƴini kono ko a moƴƴinana ko an jeeyi addu'a feññingol ayibe o nde ɗon sa sallam senno yolli sokewo muɗum ngon ka condi wonɗo yeeyi don ɓe hawri toon e ko ɓuuɓi ɓewi ko honnun ni hoore no yoori ɗum ley no ɓuuɓi o winiraɗo kon mbiyano saaƴi hawre muɗum ɓewi hayno waɗa ɗum ɗon hoore jama o yi'a sooda e hoore ɗum maki man gassana falaysa minna kala on janfiɗo men hare o jeeyaka e amen idan feññin ayibeji ɗin so tawi ayibe noyi ko jogiɗa kon woɗɗitoɗa toñugol janfagol jama on taron ko waɗugol ɗum sabu kulol basal ngal basal ngal huɗa arani Allah alɗinma arani Allah alɗinma soni kanko Allah himo hoddiranma ngalu soni le kadi o hoddira sa faala suuɗa e hawontude jamon ara takko ɗon hay landota ko feƴƴaya sa faala a préparé ngenariji haronka goɗɗo arata ma ɗum jonnata ya hayso jonna jonnire a nokku goo idan fawoɗa e Allah ko kanko Allah andi kanko andi honno heɓorta kanko andi ka heɓorta ko kanko jogii jon ñeeñal wawɗo hewtindema arsikeji ɗin noone no a sikkira qatilu alladina la yuminuna billah ɗe ayaji feƴƴuɗe ɗo fof hare ɗen ko hakkunde e nuraɗo sa sallam yani jama jurɓe ɓen e heferaɓe arabu ɓen wasani yune wonnoɓe rewde sanamu ɓen joni makka hettike lendin
ɗaati jazira on ɗaati fayda ɓen ɗon joni ko wawɓe woni wawaɓe joni noon islam on naafi ɓen ɗon tun islam on ko fi aduna on fof ƴedde ɗo hande kadi ko l'islam on yaltini sakite allah noon no andi no ɓeɗo salori ni Quraysh e jamaji mum no salori ni nulaɗo sa sallam e hewre kamɓe jeymo ko aaden maɓɓe ko janɗoɗo hakkundeji maɓɓe komo ɓe jeydi enɗam mo ɓe wuuridi no ɓe salori ni janamɓe ɓen kañum kadi ɓen ko ɓen non ite sikke neɗɗo si fennama yeddama kaw jeyaɗon na janamɓe ɓen o habbota yo waɗum wawa caw kara han woni taw gama taw ɓen taw teddirta semba non si heɓoya to goɗɗum kono si ɗo woni satti ngadi naga tawata ɗo are taw présente ɗa ko juttiɗo si ando ko woni hombo ko on non iwdima non si heɗeɗa allah no andi ɓen to ngari ɓe sakkoto ɓe saloto allah no yamirde ɓen no ngari koɓe focce dole ka heɓi ɗo dole ɗen koɗe profite ɗe gollitire allah wi qatilu haɓe alladina ɓen la yuminuna ɓe gomɗina billahi allah wala bil yawmil akhiri wona ñalande sakkitinɗen kañum kadi woni ko ɓe gomɗini wala yuharrimuna ɓe harmintama harrama allahu konko allahu on harmini wa rasuluhu e nulaɗo muɗum on wala yadinuna ɓe jogora dina alhaqqi dina gonga hakan ɓe jogaki dina gonga hakan ɓe rewirta allah dina gonga hakan ko ɗoni islam on min alladina utul kitaba immorde ɓen okkaɓe defte yahude nasara ɓeɗo allah hino ɗo ko siforiɓe kom o wi ɓe gomɗina allah ɓe gomɗina ñalande sakkitinɗen ɓe harmina ko allah harmini kon ɓe ala e rewirde allah dina gonga hakan sabu fennugol ɓe nulaɗo sa sallam fennal islam on ɗum ɗon defiɓe fennugol Musa fennugol Isa fennugol dendunagal annabaɓe allah ɓen fennugol allah sabu ɗum ɗo yaltini ɓe dina few allah sifori ɓe ɓe gomɗinamo ɓe gomɗina ñalande sakkitinɗen ɓe harmina ko allah harmini kon ɓe rewirta allah dina gonga hakan o wi hatta yu'tul jizyata haɓe ɓeɗo ha ɓe jonna on jizya on jizya ko jawdi ko ɓe ittinte cogguyo ɓe acce e dina maɓɓe kan ɗum no wiye duuti no wiye honno ko haala men tigi tigi naw en poko haala français eyi sagalle ahsan barakallah fik ko ɗum on sagalle ɗon ko hunde ko ɓe yoɓinte sari islam on no sar'inani ɓe yo ɓe fewtine l'islam on si ɓe jaɓan l'islam on awa ɓe yoɓa coggu keferanka ko maɓɓe mum on duuti ɗon on sagalle ɗon duuti kadi na pular duuti ko haala anglais impôt on ko haala français hare ko sagalle on koye ɓe yoɓu on duuti ɗon fiyo ɓe acce awa e dina maɓɓe kan o wi hatta yoto jizyat ha ɓe jonna ndin jawɗi ɗon an yadin ɓe jonnirandi juuɗe maɓɓe ɗen e konngol karamokoɓe goo ayi ko yoti rondan hoore muɗum adda awa haray e hino ɗo jooɗo rahabbo no timmi meɗen wawi yawde imme yawn e hoore jasere woɓɓe wi an yadin ha ɓe jonnirandi jawɗi e hoore doole forsugol ɓe ha ɓe waɗa e ko wona ɗum ɗon wola aya no moftiɗi fof majji koyo ɓe adduɓe huno ɓe ara haray ɓe yankini ɓe jaasi si ɓe waɗal ɗum ɓe yahane ndi jaɓɓe e hoore maɓɓe hoore doole aya no mofti kumbuɗi ɗiɗi noon wa hum hara kamɓe e hoore ɗum sahiruna ko ɓe jaasuɓe ko ɓe hoyuɓe ko ɗo ittingol goɗɗo coggu accugol mo shar'ina ka sharia allah ɗum ɗo noon ko shar'ina ko haqqe ahlul kitab lasli on ko kamɓe shar'inana e no jokkitiɓe ɗon ka shar'inanede ɗum ɗon majusiyankoɓe ɓen ɗon nulaɗo makko sallallahu alaihi wasallam sunnu fihim sunnata ahlul kitab rewne e maɓɓe laawol ahlul kitab ngol islam on ma jizya on ma kafa kan goɗɗum e mum ko ɓe suɓi wo wakkilo ɗon mahagol e waya ɗo kanko ɓe lutodiri joni so woni ɗo na ahlul kitab wona majus ko woɓɓe goo rewoɓe goɗɗum goo ma ɓe ala rewde hay hunde won rewoɓe nange won rewoɓe nayɗin ɓen non haray ko honno ɓe jeyaka e ɗiɗo tati
woɓɓe wi kala kefero no dagi ka wittine jizya so jaɓa l'islam o ko kongol ko madhab imam Malik. woɓɓe wi ko kala kefero kono ɓe yittintindir ton si wona arabu ɓen so tawi ɓe natali ka yahudiya ma nasraniya hara ɓe jaɓantake jizya ko l'islam on ma kafa kan. amma noon so ɓe nati yahudiya ma nasraniya haray ɓe rewnete ka yahude e nasara rewnete ɗon. woɓɓe wi aslan jizya on ko ahlul kitab tun kañum e majus konngudi lutondirde hakkunde karam ko ɓe maɓɓe noma dalilji ɗi tuugi e muɗum. lasli on noon koye ɓeeɗo waɗana lasli on koye ɓeeɗo. wa qalat alyahudu wi'i uzairun ibnullahi o jeyaɗo allah moƴƴo wiyeteɗo uzair ko ɓiɗɗo allah. yahud ƴettiyoɗo wimo ko ɓiɗɗo allah. ta'ala allahu an dhalika uluwan kabira. wa qalat annasara koɓɓe wi'i kañum kadi almasihu masihu on ɗum ko isa alayhi salam ibnullahi ko ɓiɗɗo allah. ɗi feddeji ɗo ɗiɗi noon nde be e maɓɓe hino waɗani allah ɓiɗɗo. allah noon o ala ɓiɗɗo haaju makko ala e ɗum jeyɗo tagore nden on fof ko honɗum on waɗata ɓiɗɗo. heɓugol ɓiɗɗo ɗaɓɓugol ɓiɗɗo ɗum ko haton jingol. allah noon haton jina ɓiɗɗo ko fii ko walle ko fii ko wallitoma fii ko sembine fii ko daranoma ko ɗum woni fii ɓiɗɗo fii ko heddora. allah noon o ronkata haaju makko o ala haaju e goɗɗo wallitomo na o ma yowo sakko inne fii ko heddora kanko ji tagore nen fof ko ɗum waɗi si joyogol ɓiɗɗo kanko ko ɗuytande teremma makko ko jasere. allah noon no wo'iti kala ɗuytande kala jasere ko ɗum waɗi kanko allah o ala ɓiɗɗo o ala ɓeygu o ala wondiɗɗo o ala disondirteɗo o ala fewjodeteɗo ko o faandeteɗo tagore nden fof mo be faandotomo fi haaju muɗum kanko haaju makko ala e hay e goto. ɓeɗo e hoore ɗum fof ɗum ɗo fof ga defte maɓɓe ɓe ƴetti ɗum ɓe wallini to ɓeɗa wi uzair ko ɓiɗɗo allah ɓeɗa wi masih ko ɓiɗɗo allah. allah ñaawi ɗin konnguli ɗon o wi dhalika ɗum ɗon min wowlugol ɓe ɗum qawluhum ko konguɗi maɓɓe bi afwahihim ka kundule maɓɓe. yani ko haala ka ala ƴiyal ka ala lasli ka ala hay nokku ka ɓe itti ɗum ko mujarrad fefinda ɗum sinca ɗum fenande ƴettande baka e allah subhanahu wa ta'ala. yudahi'una hiɓe nanda sabugol konngol hiɓe ñemba qawla alladhina kafaru konngol ɓen heferaɓe min qablu ko atti. ka wigol ɓe ɗum ko woɓɓe woni ko ɓe njembi ma awa konngol maɓɓe ngol hino nandi e konguɗi ɓeɗo yeddunoɓe ko atti. hono allah wiiri noon wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna allahu aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim tashabahat qulubuhum shahidun tashabahat qulubuhum ɓeɓɓe maɓɓe ɗen nandi ɗo allah wi yudahi'una qawla alladhina kafaru iɓe njemba iɓe nanda e ngol konngol maɓɓe ɗon konngol ɓen heferaɓe ko atti. homɓe woni ɓen woɓɓe wi ko heferaɓe arabu ɓen rewaɓe sanamu ɓen ɓen wi'uɓe malaikaɓe ɓen ko ɓiɓɓe allah rewɓe. wa ja'alu almalaikata alladhina hum ibadu rrahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. allah wi ɓe waɗi malaikaɓe ɓen wonɓe ka allah rewɓe. allah wi ɓe seedi tagugol maɓɓe ɓe seedino ka ɓe taga ɓe yi wonde makko rewɓe. o wi ɓe landoto ɓe landitoyte ɓe windete seedeyagal maɓɓe ngal ɓe landitoye ɗum kadi ñalande darngal. idan ɓen kufarul arab mushrikil arab no wi wonde ma malaika ɓen ko ɓiɓɓe allah rewɓe. yahud no wi uzair ko ɓiɗɗo allah nasara no wi uzair masih ko ɓiɗɗo allah. ta'ala allahu an dhalika uluwan kabira. woɓɓe wi ko fanda ɗo qawla alladhina kafaru min qabl ko attiɓe ɓe ɓen eɗi konguɗi maɓɓe ɗo
yani yahud aram beben e nasara aram beben ko ben fanda sabu sakiti ben ko elawi mabbe di woni ko rewi hawi Uzair ko biddo Allah be da kanyum kadwi Masih ko biddo Allah nona woni yo ben don fu mabbe ko e hefera be woni ko jeya Allah wi qatalahumullah Allah hudibe ndo ko duwa kuddi Allah e hunde mo wi qatalaka Allah yani ko Allah hudimo mana on ko Allah habima kon Allah yettata ka fa daro da mama finkari ko wi gondem Allah hudima yo ittu mojjere e ma yo ittu kala fira e ma ko do woni kongongol qatalahumullah Allah hudibe itti fira e mabbe anna yufakun ko honno be yilira e gonga honno be yilira e tawhid be jabi yarugol e shirk honno be yilira e wotiningol Allah gondinamo be yari e shirkangol Allah yeddamo ittakhadhu ko defi be dum ittakhadhu be jogitike ahbarahum gandudu be mabbe ben wa ruhbanahum e duda dewal be mabbe ben arbaban rewetebe min dunillahi kona Allah wal masih ibn maryam e masihu o biddo maryam be jogitike be do be be rewetebe Adi ibn Hatim radiyallahu anhu o arno kan rasul sallallahu alaihi wasallam onay nulado janga o aya kon say o silmi ka wari hari o silma bay wari o silmi don banga jangi o aya o nulado men rewatano be karam ko be amen ben e yimbe dewal be ngam men rewatano be de nado maki be harminantano jabon har ko hunde Allah dagini be harminande jabon dofto dombe o wi no wadayno o wi be daginan taw ko Allah harmini jabon dofto dombe o wi kono woni no maki ko dum woni dewal modo wonande be sharri ngol ko Allah tunji kala mo jabanda sharri ina ngol ma hare a wadi bu place Allah are wimo sharri ngol do no dagi ma do no harmi nayno gol dum do wadete dum do wadetake wono dustuji din constitution ji din no dagini piji no harmi ni piji wona sharam ko kadda nun dum do no newna am do newnaka dum don na dem bange no taban sibe harmi ni ton ko Allah dagini hare no natori kono stay Allah nyaawa fi mum wono ko derut do rewete o rewataake do sanse interdit o nanta tay mum nadim piji ton fiya kuji aduna fiya kuji dina din woni ko constitution dum nada woni ko loi fondamental woni ko horejo gorongol mawdo gorolon woni ko shaykhujo tarigaon shaykhujo lawongol kala wondo so harmini ma ko Allah dagini ajabi o dagini ma ko Allah harmini ajabi hare arewimo awadi mu Allah sabu allontiniri mu Allah ko Allah je harmingol ko Allah je dagingol ala lillahi ad-dinul khalis ala lahul khalqu wal amr kanko je tagungum kanko je yamirore men kanko je dina kan Allah yoma umiru taynon ben be yamiraka illa liya'budu shuna ne berewata ilahan rewete do wahidan goto yahude nasara e fu mabbe ko be yamiraku rewgo rewete do goto peddum ko Allah subhanahu wa ta'ala on la ilaha rewete do wo ala illa huwa suna kanko rewete do wo ala ka gonga ala nafai ommo rewi lorray ommo rewali siwona Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu senade wodani mo kanko Allah wigol senade wodani Allah laabal wodani mo kanko Allah o laabi e kala ko baka e makko ɓiɗɗo ɓeyngu ende goɗɗum ngo rewete o acce nde goɗɗo go ɗoftete e dagingol e harmingol harna kanko Allah kala ko woni fanɗingol fi Allah yewitagol fi Allah yeddugol Allah Allah laaɓi e ɗum o towi o woɗɗitike e ɗum ko ɗoni subhanahu amma yushrikuna e kanko Allah o towi o laaɓi o woɗɗitike e konko ɓe shirkata e ayaje go hara wi'e subhanahu wa ta'ala o laaɓi o towi o senike o towi o woɗɗitike konko ɓe shirkata
do wa ta'ala on arali ka lafdu kono wigol mo laabi ko wigol o towi o wodditike dum o hisi e dum kanko Allah subhanahu wa ta'ala. yuriduna hibe yidi ko be yidi an yutfi'u konde be danninta konde be nyifata nurallahi annura Allah dum ko islamon bi afwahihim be warra dum kundule mabbe den ko ndoni faanu ne mabbe den konde be danninta ol islam be danninira mo kongudi mabbe din halaji mabbe bondi boylidi onyidi halkidi din wa yaqba Allah non sali illa an yutimma nurahu siwana tun ko be o timmina annura makko hibe program Allah no program fere wala si program ma luton de program Allah ko program ma on fogata ko latata walla kon kan huwoto timmay kambe hibe bidan ningol islamo danina fi dina Allah hino ebbi wonde madina kan kalatoto walla bi kon ko dullato ولو كره المشركون هاي أنيد ولو كره الكافرون هاي أنيد هفرابي هاي في هفرابي هنو أني نيو أنورا دو جلبتا نيو تيمتا نيو فينيتا هاي فيه بأنيدون هبه دارتور دون دولك والله أكيبه كنفو هاي هون بلاشنا والله أكيبه بيتك والله أكيبه كنفو هبه دارتور دون كونو الله نسالي ونويكو بيتون أنورا مكون وتيما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا كحديث لا يتمن الله هذا الأمر فماكي والله الله تمني وفياك يعني دينا كان كتم فيو كساكو فيو كفيني فيو فماكي إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها فماكي الله تقني لن يقني لن لين فنانجي إهرنانجي فماكي لام مفتمع بدين كروني ليبتنغو الإسلام هيوتنامو hewtay kala ko be hollano e ko lenni taggako be magi hadis go suudu ala hay e suudu wotru Allah accata si wona na suudu fulawa na suudu sare Allah accata si wona l'islamo hewtan ko golle Allah non ko do wadi anno dano l'islam wakkilo labbina Allah ko masin pusuda yahay a pusa yahay kisa eto wona jar jungo mano der ton noddangol Allah si wala mo be sikkay ko wadugol tum bayanaji ma jannu golimbe nam no tawa ko na dum tum dawa noni la jikkuma da modjon taw awolta fenande agolli ta fenande asedo ta ko fenande agolli ta riba atonyata ajan futako tawa mo yiima ko l'islam renti dum no battina yimbe buyi be dabbita fi on l'islam ma don be jokka mo sabu jikkuma on hara utal hundu kuma wida mo jokka natu kal islam sabu jikuma on dawon warre jawdi mala ndin wonande on walla arsiki jawdi walli tagol fiyo jange walli tagol fiyo waaje walli tagol fiyo alqur'ana hunye dawon noni mudum no dudi hay neddo yo wakkilo mo be wakkilo o heba der ton gebal kan dawa sabu marsay etudano hara hida tawano der ton ha marsi Allah foditi may koko Allah fodido tultata wakkilo tawa ajeyete e bembe o wadi sabu yo timmu huwa alladhi arsala rasulahu ko kanko woni ko nuli nulado makko on bil huda o nuliri mo pewal ngal wa dinil haqqi e dina gonga hakan o nuliri mo pewal ko moƴƴi kon ko laabi kon o nuliri mo dina gonga ha dina iwga kanka makko kanko Allah dina ka kongudi yimbe naadaka e mudum dina ka pehe yimbe jillaka e mudum kurun dina laabu ka kan walla yidi kon tun walla shar'ini kon tun kurun tuune makka kurun islamo inna dina inna allahi al islam kan non ko kanko ni ko nulri kan nulaado makko on li yudhhirahu fiha o fenyina kan dina ala ad-din kullihi e hore dinaji din fo fiha yo taw ko kanka buri fenyude e kongol wobbe go fiha yo taw ko kanka tu woni ko feñi ka mutina diya fo ilo didi non wade nini sadari gila fathu makka wadi dina feñale hore l'islam islamo ko kanyum buri feñude ayata juldo sikitira ko juldo ni taban hara ko juldo jogiti do dina mun kan julbe be ngayebe tun anda
a hewta ka be won don tun anda ara do e communauté chrétien ma juif ka woni saari an tam chrétien ben ka ko juif ben kuma landuda malandoɗa aduna on en général julɓe ɓe on kamɓe hayka ɗum ɗuɗugol yimɓe ko kamɓe ɓuri ɗuɗude julɓe no ɓatti milliard wa nisfi e nder population aduna on idan fewndo ɗo ni gila fewndo fattu makko ha fewndo ɗo alhamdulillah islam on no feeñi e hoore ɗiya dinaji hedditiɗi amma sen ƴetti konngol wiɓe ɓen li yudhirahu ala dini kullihi fiyo o feññin dina makko kan e hoɗiya dinaji fof wonde makko kanka tun yon kanka feeñi ka mutini ɗiya fof ɗum ɗon ko sanga isa alayhi salam tippoyi isa o artoye o artata ko o annabajo arduɗo e sharia o artay ko o ñawirowo sharia nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam o jeeye e iwtirɓe ɓawo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam naɗo makki o artoyay o tonga beere o tonga tew kose o hela salibon kun kurwa hun chrétien ɓe ɓen o hela kun o jaɓanta he goɗɗo sina l'islam jizya ko Allah dagini ɗo kon o aroye hara o jaɓantaɓe ɗum o islam on ma wargol ɓe fewno neññemɓe dina kala ko hedditino mutay ɗano ta ko islam tun feeñi idan konguɗin ɗiɗi non hiɗi selli ngola konngol arnongol ko ngol fewndi ɗen fiyo Allah feññin l'islam on e hewre ɗiya dinaji ngola konngol hewtali taw kañum noon kadi aroyay fiyo e taw ko l'islam on fooli kañum tun feeñi e hoore ɗiya dinaji hedditiɗi ɗum ɗon waɗay Allah wi walaw kariha almushrikuna hay añi ɗum shirkoɓe ɓen ya ayuha alladina amanu hey kono e gomɗi ɓe inna kathiran tabiti wonde makko ɗuuɗi min al ahbari e karamokoɓe yahud ahbar karamokoɓe yahud ɓen wiyete ɗum jamu hibr aw habr ɗiɗino hiɗi wole ko ɗon itta wigol ibne abbas habrul umma yani karamokojo mofte ɗen warruhban e yimɓe dewal ruhban si ari ko nasarankoɓɓen ko kamɓe ɗuuɗi dewal e hore gandal ala yahud ɗuuɗi gandal dewal ala jangi woni bandi ɓeɗa jangali rewri Allah mbeleɓe e faale e fina tawa ko ɗum Allah siforiɓe gayril maghdubi alayhim wala dallin jangi gollitirali Allah tikkani ɓe huɗi ɓe rewri Allah ko wona gandal woni yimɓe majjuɓe ko ɗum ɗo ɓe ɓuri feññirde yahud ko ɓuri feññirde ko margol gandal kono gollitirta nasara ko ɓuri feññirde ko ɗuɗugol dewal kono ɗuɗa gandal jangoɓe maɓɓe ɓen ko qissis wiyete onon ɓe wiyete Allah wi dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah wi ko ɗuuɗi kon e ɓeeɗo hon woni ko fandaɗo ko yahud e nasara kono ɓe toɓɓora kohoɓɓen e maɓɓe yahud kohoɓɓen e maɓɓe ko ganduɗuɓe ɓen nasara kohoɓɓen e maɓɓe ko ɗuuɗa dewal ɓe ɓen e maɓɓe mo be maɓɓe toɓɓora ko feeñiri kon ɓeɗo ko ɗuuɗi kon e maɓɓe la yakuluna wallahi hiɓe ñama amwala nnasi jawle yimɓe ɓen bil batili e hoore mere tawi jangoɓe sifori ni ɓe jangaɓe hon waɗata yimɓe dewal ɓen rewoɓe Allah ɓen e maɓɓe sifori ni bandi salte on ka yaasi honno ɓen ɗo wata eni moƴƴu ɓen e maɓɓe si wayi ni Allah wi wallahi la yakulun laamon ko lil qasam o wi hiɓe ñaama jawle yimɓe ɓen bil batil e hoore mere haray ko fi onno église on ko fi frère ɓe ɓen e sœur ɓe ɓen kamɓe onon ɓen tawonɓe ka église maɓɓe frère et sœur yani ñaamugo jawle ɓen e inde diina kam bismi din hara ko fenande ñaamira jawle yimɓe ɓen richwa kanam ko ɓe yahud ɓen ɗuuɗi ɗum yimɓe ari ñaaminago ka maɓɓe ɓe ñaawirta tawrata on ɓe ñaawirde marɗo jawdi on ɓe ndaara ka jawdi wontiro ɓe yaara ɗon ɓe hendo jawdi e ko wona ɗum ɗo e noneji merenteji ɗi ɓe ñaamirta jawle yimɓe wa yasudduna hiɓe sakko an sabilillahi e laawol Allah ngol ɓe sakko e l'islam on si yimɓe ɓen ari landikeɓe fi nura sa sallam fi l'islam on ɓe nawna gonga ɓe sakkiki ka ɓe sakkaki ɓe sakkike sabu kamɓe andi kamɓe landete ɓe nawna gonga quraish ari wiɓe men he muhammad komo ɓuri moƴƴi laawol ɓe wi ko onon alam tara ila alladina utu nasiba min alkitabi
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سيوني كو حقو ان مابbe kambe yahudton be suuda gandal be finginanta ammatu nason nasara kanyum ala gandal goy kambe gandal ala ko ugina gol tun innan wadde dewal idan be sakko e dina Allah kan hibe sifori ni humpitu golle dum do ko renti golle ngere golle do na mujarrad khabar ko wi gollo awa wotan wonwo mabbe dey onon sifore woda gol jawle yimbe ben rudo e majje yo taw amemata ko goddo siona e hore laabugol wonki makko imma o kima ma on yiltidir ma aronimo sifa wana non hara ko e hore no dagori din Allah kan tawon sakko to do won noddo won podo jama on wona rerdinobe e dina Allah kan o walladina ben kanyum kadi yaknizuna bayno mo wa mara adhahaba kanyon wal fiddata e kalison do kadna kan e kalisi to fanda ko jawdi ni fop woni ko ene murabi woni ko e biyeji wona di yiltindirede di ngande woni ko kanyon e kalison woni ko jaman kala jawdi nin allawi bembe hino moba nin jawdi mara wala yunfiqunaha binafqatan fi sabilillahi fi din Allah kan filawol Allah ngol o wi fabashirhum weltinirbe bi'adabin lette alimin musude bayo aydo tippike sahaba be mapino wi jawdi nayo mare oti ko nyamata ko ngolutti ko ngokitira ko tayna don ko fanda te ko fanda ko jawdi ndi ittantake zakkadi jawdi ndi haqqeji mudum yaltintake e mum zakka on e nafaqaji waddidi din dépense bengure mada den so nabe mada e bibbe maba e gollobe mada wonbe ley koyde ma e mawbe mada ben stay hawri be hunnana hore mabbe dido piji waddidi din e sallallahu alaihi wasallam fendo be wurno be noddino adde jawdi fi jihadi e fi ko nanta tay mudum ko jawdi ndi ittantake din haqqeji don woni ndi jawdi moba andi mara amma jawdi mara din ko ndi dudi o ko ndi dudi sida ittande ni zakka mayri on da yaltinde haqqeji waddi di nder ton hare ko hedditi ko ko hebuda affaire o sadakaji di yer ko wadda o Allah jabante non jawdi ni hindi laban ma hindi dagani ma stay ko laabi faggor dandi la do maki sallallahu alaihi wasallam ni'mal malu salih lirrajuli salih moƴƴi labama jawdi moƴƴundi e jungo neɗɗo moƴƴo islam on na dina pauvreté dina basal islam yiɗa ɗum islam jaɓata neɗɗo wona torotoɗo ko ɗum no wari kamba neɗɗo soni torotoɗo hara na sabu haaju na sabu loro o immoy to ñande dargal hara hay huyre tew ala e yeeso makko ngon o immotoa ko ƴiyal tum Allah mandinira e muɗum ñande dargal yeyɗo mo inna ko wurnoɓe toragol ngol ni kaduna andi islam yiɗa pauvreté yiɗa basal koya wakkilo golla gollira non faggora no laaɓiri yondinora non ko Allah hokkuma o ƴetta ɗum non kadi gonko Allah hokkuma ɗon waɗa ka Allah shar'ini ɗon fuɗɗora waɗɗiɗi ɗin adnaka fa adnak zaɗo maki sa sallam kafa bilbadi ithman an yudayya man ya'ul yoni neɗɗanke bakkatu ka Allah bakkatu yani yonima bakkatu nde yebata on mo wonɗa e faggude sonna e maɗa ɓen ɓiɓɓe maɗa ɓen ɓe wonɗa e ne'ude ɓen yebugol ɓen faɗinangol ɓe ka dépense faɗinaɓe ka ñawnugol ɓe ka holtingol ɓe raɓɓiɗino e ɗum ka jannugol ɓe nulaɗo maki yonima bakkatu ɗe golle ɗon sa wakkili kadi a waɗi ɓe maki hay sayre nde maɗɗinta ɓenguma ko sadaka wonande makka Allah dépense ko watta ko fof ko sadaka ka Allah idan hay hunde muɗum ala e yebade din jawdi ndi tantake ɗon haqqeji muɗum ko ndin ɗoni ko fandaɗo jawdi moɓandi mara ko ɗum Allah wi wala yunfiqunaha ndi nafqetake ɓe nafqatande fi sabilillahi fi lawol Allah ngol ɓen ɗon o wi fabashirhum weltinirɓe bi adabin lette alimin musude honno woni ɗen o wi yawma yuhma alayha ñande huɓɓoyte e hoore ɗen jawle damiron ɗo ko e amwalon aldahab wal fidda woni ko ruttoto Allah wi ñande huɓɓoyte e ɗen ay ɗen jawle ɗe ƴettete ɗe waɗe ka yite ɗe huɓɓe finari jahannam ka yite jahannam fa tukwa biha ɗum ɗen sunnire jibahuhum tiiɗe maɓɓe ɗen
tinden ko yeso ngon fandora ko bu teddude e neddan ken fo ko yeso makko ngon yeso ngon kadi ko bu teddude fo ko tinden ko dum Allah subhanahu wa ta'ala on sharri ka maccinna na gol mo ka yettu ko bu teddude ma don wallina mo kaleedi ugginoda mawnina mo ka ugginda do ya subhana rabbiyal ala an hida ley da wallin ko bur hittude ma kon ka leedi Allah subhanahu wa ta'ala on sengu duma da ka ars makko dirrano da mo ngum mangudon den dintowe ndi don wi'a do subhana rabbiyal ala haray neddo no hani jangol moƴƴa nde julde o fama maqasid jimayre hikamuji ko ne mere si dum tabitema ayide julde nen tawa awata wonde wona e julde ko dum nula sallallahu alaihi wasallam be himmirani hunde be ɓayno ande ma ponde tun ɓena bilal walli en no juliren kaka julde kamɓe ɓe fottono ɓe maki o jo'ilat qurratu ayni fi salah waɗama deƴugol ɓernde annen ka julde idan Allah wi ɗen geece maɓɓe ɗon ɗe sunniroye ɗen jawle ɗon tuma ɗe huɓɓa haa ɗe wuli wa junubuhum e becce maɓɓe ɗen sengo nano e sengo ñaamo wa duhuruhum e ɓabbe maɓɓe ɗen Allah toɗɗiɗo nokkeli ɗi susata ko wuli nokkeli so ayɗi musendi heña yeeso neɗɗo e becce makko ɗen e ɓawngon ko nokkeli ka tewwi ko tekki ala hay ko sama kala tappirɗa ɗon musay so wattila wi nokkeli ɓuraɗa sowde hay jangol goɗɗo so jangam ayi mo waɗa ni ga so ay jangol ɓuri ga ɓuri ko koyɗe lega ma juɗɗen ko nokkeli ka musendi datiranta oti heña heñaɓe kono Allah subhanahu wa ta'ala on toɗɗiɗi ɗo o wi o sunniroya ɗen jawle ɗon ɓawde huɓɓede geece maɓɓe ɗen o toɗɗori geece ɗen tinde o wi tiiɗe maɓɓe ɗen e becce maɓɓe ɗen e ɓabbe maɓɓe ɗen e hoore konko ɓe lettete ɗon hara ɓe lettire konguɗi muusuɗi konguɗi jasinayɗi ɓe wi'e hadha ma kanastum li anfusikum ko ɗum ɗo woni ko moɓan ɗon maran ɗon hoore moɗon maran ɗon wonkiji moɗon faduku meɗe ma kuntum taknizun konko laatinoɗon hiɗon mara awo meɗe ɗo ko laatinoɗon hiɗon mara kon ɗon e ka Allah wi ɗon keferon thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim e hoore ɗum o wiyane dhuqa innaka antal azizul karim meɗo ɗon ko woni tedduɗo ko woni jon teddungal foluɗo moye lette omo wiyede kanko woni foluɗo kanko woni koho on ɗum non tun taw ko lette ko kadi inan ɓeɗo kadi e hoore ko ɓe lona e lettirede kon sabu ɗen jawɗe ɓe yitanali zakka ko ɗen tigi kadi ɓe sunniroyte ɓe lettiroye haray ɓe wolane sifa ɗi konguɗi ɗo konguɗi jasere konguɗi lettayɗi wonki inna iddata suhuri tabiti no limore lebbi ɗin inda allahi ka Allah 12 shahran ko 12 lewru limore lebbi ɗin ka Allah ko ɗi 12 fi kitabillahi ka deftere Allah ka lawhin mahfuz ko windi ton lebbi Allah ɗi ko ɗi 12 yawma khalaqa as-samawati nyande Allah tagi kammol ɗin wal arda e leydi ɗin gila nden nyande lebbi ɗin ka Allah ko ɗi 12 minha ino e majji 4 hurum ɗi nayi ɗin ɗon ko ɗi harmuɗi ko marɗi horma kanji nayi ɗin nayiji ko juldandu aror ɗum ɓawa sumaye e sabbordu donkin e donkin ɗiyo tati ko jokkodirɗi e rajibi ko ɗiɗo nayi ngaɗo maki inna zamana قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان بماكي أدناو ساي ييلو نري ها أرتي كالا ودي دون maki hitanden ko lebbi 12 hino e majji nayi marɗi horma ɗin nayiji ko ɗi jantiɗen ɗin juldano e sabbor donkin e rajibi ɓe askintinnude golol wiyetego ngol mudar no ko kañum ɓurno mawninde rajibi ndu askintinna e maɓɓe ka aada maɓɓe kamɓe arabu ɓen ɓe janti ɗiɗo ɓe maki ɗiɗo ko ɗi lebbi horma no aya on addiri noon Allah wi ɗiɗo nayi e neñawore ɗo waddema lebbi ɗin ko 12 hino e majji nayi marɗi horma o wi dhalika dinul qayyim ko ɗum ɗo woni diina fewu ka kan
ko woni diina Allah kan ñawore Allah nenni kala ko wona ɗum ɗo ko fenane fala tadlimu wota on toñu dey fihinna e ɗi anfusakum wonkiji moɗon fihinna ɗo woɓɓe wi e lebbi ɗin 12 woɓɓe wi e lebbi ɗin 4 taban taw toñi hoore mon e lebbi ɗin 12 sariyan ko ɗum ardimo sabu sariya on newnanama ya yeddu Allah hay e segonde goto e nder gurdam maɗan e nder lebbi ɗi fof idan ɗo hare hande kadi nde temtinande ɗo ɗo e wonu temtingol ko sariya on ardi kon fi mum ɗum ɗo wona sinca ñawore heyre ko ɗon ɓuri hanude kanum ko ɓen kono ɓennayi atta sisu awla min at-ta'kid sincugol ñawore heyre ɓuri hanude tentingol ñawore jantande ka tafsir si mana ari tawi ko tentinɗo mana goo tawi no wawi wonde sinkirɗum mana heso ko ƴette sinkirɗum mana heso oya mana ɗa hato jina tentinede déjà himo tabiti idan fala tadlimu fihinna anfusakum wota on toñu e ɗin wonkiji mon ɗin ko lebbi nayiji horma ɗin honɗum fanda ɗo wota toñu ko wondema wota yeddu Allah e majji Allah noon hanaka yeddede e ɗi fof kono nde tawno yeddu e kanji lebbi ɗin nayi ko ɗi marɗi horma ka Allah haray bakkato e majji hino tiiɗi ɓuri bakkato si wona e majji na innugo wonde bakkato on sowindirantema Allah sowindirantago ɗo bakkato mo ardi e bakkato goto ani mo waɗi bakkato goto Allah wi fala yujza illa mislaha o yoɓatake si wona sifa makko jonno honno wonita ɗo bakkato no ɓeydi ɓuriɗa ko joddindin ba joddi bakkato on ka lebbi hurum no tiiɗi ɓuri joddi ndin stayna bakkato hurum misal ka gurdam meɗen si woni suuma e ari coggeli ɗi ɓeydotako ɗi ɓeydoto da noon innugo sere on no newni ɗum de sere nona ya ɓeydir fi suuma e ari kono ko misal to on ne wadde saku maro mo sodata on ka ɓeydi na sifa on sodannoɗa hara o ɓeydaki wonda e biredi on hara no ɓeydi ɓira hara no ɓeydi misal to on ne wadde ɓira on ɗum 900 grammes ma 1 kilo 800 ndu ɓeydora fi ndu ɓeydama ka coggu ko kayru tigi woɗa sodde ɗum wiyan 200 000 joni ndu waɗama 220 000 and sabu on nu ndu ɓeydori sabu argol suumaye on sani sabu na oya sayini ko sayigo idan ɗa kadi ko wona noon bakkat on ko goto on yoɓeteɗa joddi ani ko joddi bakkat goto on yoɓeteɗa sowatake kono joddi ndin e lebbi hurum ɗin no tiiɗi ɓuri joddi ndin harna lebbi hurum ɗin ko ɗum Allah haɗi en o wi fala tadlimu tawn toñu deyi fihinna e majji anfusakum wonkiji moɗon tawn toñir hoore moɗon yeddugol Allah none yeddugol ngol fop hino naati ɗo wa qatilul mushrikina haɓe shirkoɓe ɓen kaffatan on fuu e moɗon haɓeɓe kama yuqatilunakum wono ɓe haɓirta on ɗon kaffatan ɓe fuu e maɓɓe kamɓe ɓe fuu hiɓe hawti o ɓe haɓu on haysi yeddodiral hoyno hakkunde maɓɓe e angal pottal si woni hakkunde moɗon e maɓɓe ɓe fuu ɓe wona e aaden goto ɓe haɓa on oɗum kadi ko non han ɗon wawde on fuu wona e aaden goto ka haɓugolɓe ayan fandaki wondema fuu ko yaw jihad si jihad ari jihad na farde ayn ko farde kifaya woni farde ayno si a toɗɗama si imam on yani lanɗo on toɓɓikema e yaha ɓe gara e waɗɗikema an so tawi na ɗum si woɓɓe yahi waɗoye jihadi nin haray yoni fof kono ko tawɓe yahali ɓen no wondi e ɓerɗa ka ɓerɗe ka duwanagolɓe ka toranagolɓe Allah yani ka anangolɓe ka mapanagolɓe ka yiɗugol yoɓe foolu so woni fokkitama tawi na a yahowo tawa itta e jawdi maɗa ndi so ɗamari feere ko fewjantaɓe a jonna e feere nden ɗum ɗo fof haray a tawama e programme o ɗum Allah wi on fof moɗon haɓe shirkanoɓe Allah ɓen wono woni noon kamɓe ɓe fof maɓɓe hiɓe haɓude on e Allah yamiriɗo hare ɓawo jantagol lebbi hurum ɗin no anda noon e lebbi hurum ɗin hare dagaki sellata haray ɗon kaka sincugol ko yugo wondema hayfi lebbi hurum ɗin kodi hurum si woni ɓe haɓi on koyon haɓuɓe taw accirɓe fi ko ɗum Allah wi ɗum suratul baqara ashahru lharamu bishahri lharam hare ɗen ka lewru
yani horma ko yottete ɗum ka lewru horma ɗon naynugol min accana on ha lebbi ɗiɗo feƴƴal ko ɗon e ɗon kaɓe tappi ɗon tappa ɗon sina tawa ɗon ko feere Allah wi wa'lamu andon anna allaha wondema no Allah ma almuttaqina himo wondi e huluɓe mo ɓen hombirgol aya on wondema Allah non de huluɓe mo ɓen tindinde wondema rentagol e lebbi horum ɗin ɗum ko e kulol Allah jeeya daragol haɓa kefeero on sirkano Allah ɗum ko e kulol Allah jeeya woni ko a wonɗo e haɓirde kaafa woni ko a wonɗo e haɓirde ɗengal maɗa ngal no jeeya e haɓirgol ɓe ɗengal jannugol waajo wowla fi maɓɓe wirta gundoji maɓɓe feññina ayibeji maɓɓe feññina bonki e majjere ko ɓe woni e muɗum rentina jama on e maɓɓe ɗum ko jihadum bil lisan woni ko wallifagol wawɗa wallifagol defte ma windugol ka réseaux sociaux fewndo o zaman men ɗo haysko moji ɗi tati fi rentingol jama on ko boni rentina ɓe shirk ɗum non fuu ko noone e jihad jeeya ko noone e haɓugol yedduɓe Allah ɓen jeeya haray neɗɗo koye wakkilo kala ngal o wawiri ko jawdi ndin ko ɗengal maɗa ngal ko karambol maɗa ngol ko feere maɗa nden ko doole maɗa ɗen kala ko wawɗa haɓirde ayɓe Allah ɓen ko ya waɗu on tun ko yaadu e leyno sharia on yamirir noon na yanan ɗum ɗo tun ƴetta laɓum ma pinkan yahanaɗa chrétien ma yahanaɗa manduɗa wona julɗo na on none ɗon ɗum ɗon jaadi hara ko piron ɗum ɗon ko wonay ɗum e ley lanɗo noddata fi jihadi so tawina ɗum haray ɗum ɗon alanama an ko jihad nafson wonki maɗa kin taw haɓa wonki maɗa kin fiya fewu fiya lutodir e maɓɓe ka bonkiji maɓɓe ka keferanka ko maɓɓe haɓiraɓe ɗengal maɗa ngal ka jannugol feññina fi maɓɓe wirta gundoji maɓɓe holla ayibeji maɓɓe e karambol maɗa ngol ka wallifagol maɗa e jawdi maɗa nin ka wallitagol fiyo l'islam on ɓanto fiyo l'islam on jange e ko nantata e ɗum ɗo fof ko kulol Allah jeeya hindini wondema sida fala heɓude wondigal Allah koya sifor hulugol mo ta sifori hulugol Allah haray hiɗa wonde Allah ngal wondigal ɗo ko ma'iyya khassa wondigal Allah ngal wonande jeyaɓen ko none ɗiɗi amma e khassa ma'iyya moftuɗo wondande e tagore nden fof Allah no wondire fof ka gandal makko sabu mo anni fimo kala ka woni ka doole makko ka mbawdi makko ka kattane makko himo wawi hendade kala mo faala fewnode o faala idan Allah no wondi e mo be on none ɗon Allah non no wondi e gonɗinɓe mo ɓen siforɓe sifaji ɗi o jantiɗin mo wondiri e ɓen ɗon ma'iyya khassa wondigal hertiningal ko ɗum woni ka yiɗugol ɓe ka wallugol ɓe ka hiwugol ɓe ka renugol ɓe ka fewnugol ɓe ka ñinnugol ɓe ka kippugol fi maɓɓe ɗum ɗon woni ma'iyya khassa on ɗum ɗon ko wonande gomɗinɓe ɓen kañum kadi ɓe sifa amma e wonande hertorɓe sifaji ɗi Allah hertinirani ɗin ma'iyya honno ma'iyya on wano Allah wiɗo inna Allah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin inna Allah yuhibbu inna Allah ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun e ko wonadi ɗo e ayeje arɗe tindinde wondigal Allah subhanahu wa ta'ala innama nasi'u tabiti wondema no nennugol ngol ziyadatun fil kufri ɗum ko ɓeydagol ka keferankako o aya ɗon tawa e ayaji tawata sa andal sabu tippagol mo a famata ayan ko neɓa wolede ko neɓuɗamo jangude ayaji go no woodi sa andal sabab nuzul majji a watade famude Allah jantike lebbi ɗin ko 12 o suɓi 4 e majji ɗi o faala o waɗaniɗi horma o ñaawi ɗum ka deftere makko ñande o taguno kammule leydi jonnon arabu ɓen fewno jahiliya maɓɓe taban gurdam maɓɓe ɗan kamɓe koye kafa kan arabu leyɗe maɓɓe naare mo toɗe hanjula yagal nafino tiiɗi ha ka leyɗe maɓɓe yagal tiɗugal ngal koɓe yahu sham ton ɓe addoyta koni o ko leyɗe yoruɗe yimɓe men ko yimɓe marɓe jikkuji wuluɗi ko ɗum hare ɗen no tiiɗino hakkude maɓɓe gurdam ɗan koye kafa kan a teddi wo ittiri ko wawɗa kafa ittiri doole mara itti wawgol ma foccugol heɓata teddungal si gorol mongol wawata ɗum ɗon ko maccininteɓe ko nangete bimɓe kikiɗe waɗine ko yiɗɗon e ko yiɗa joni noon ne tawno ko kafa kan kamɓe kon ɗon e gurdam ɗan lebbi tati juldandu sabbor donki e donki
wonde neɓa nayno ɓe yo tawri ɓe habbiti fi yanugole mum ɓe fala yanude muɗum jon lebbi tati hare ala hayo neɓadi ɓe si woni sabbor donkin ari no préparé yawgol hajju donkin si hewti ɓe ari ɓe aɗi hajju si lanni hotama ɗon habbatagol ɗon kadi ha on no wentelan gila juldandu ha ɗin lebbi ɗon tati fof feƴƴa ɓe tano neɓani ɓe ko ɗum waɗi muharram jombente ko men ashhurul hurum ka en falji en watti ton juldandu shawwal tawaka juldandu tawaka ko sabbor donkin e donkin e juldandu joni sabbor donkin e donkin ɗon ko sabbor donkin e donkin ko affaire hajji on wona ɗon ko fewno julayagal maɓɓe mo ɓe haray no wakkili wallingol kafa kan ara ɓe hilno ɗaɓɓenne si ɗon lammi habbitagol ɗon dullewru aron ɗon jombente ha ɗiɗa fof kadi feƴƴitino tawawi wonde no neɓani ɓe déclara ndun ɗon ndu bugitama yeeso oya muharram bugitama yeeso en nennindu en waɗi safar lonto mayru ɗum ko paran aranuru num ka ɓe wa en waɗi ndun ɗon lonto mayru ko ɗum wiyete nasi nennugol lewru ndu ɓe falano wadde hara e muɗum wo ko lewru hurma ɓe wa en nennindu e bugitike ndu yeeso en lontiniri ndu hikkindu e mayru on ɗum ɗo wonno aada maɓɓe jaaliɗo so ɓe lontinirin ɗon ɓe yehi ɓe waɗi ko ɓe faala kon ɓe arti aroru ɗon ɗum ɓe nandu bugen ɗen ɗum en artiri ndu ɗo fiyo ɓe heɓu nayi harminaade ko ɗum Allah wi innama nasi'u tabitino nennugol ngol yani bugitagol lewru horum fi waɗugol ko faala e mayru ko tawata Allah no harmini waɗe e mayru o wi ɗum ziyadatun ko ɓeydagol fil kufri e keferanka yawgol to yana e goɗɗo o wi'ama o waɗama waɗamo jaɓa mo jawdi yana e jaɓa nanga ɓengure makko maccinɗina taw na sabu diina fi tun a heɓi doole a ɓurimo ɗum taw ko kufru jon noon a ɓeydi hoore ɗon ko e lewru horum waɗɗa ɗum a yeddi ɗum ɗon kadi ɗum kadi ko keferankaku go Allah wi ɗum ko ɓeydagol e keferankaku goɗɗo no ɓeydo e iman no ɓeydo e kufru ɓeydagol ngol ka iman ko golleji moƴƴi ɗin kala golle moƴƴe ɗe waɗɗa ko iman ma ɓeydi kala golle bonɗe waɗɗa ko kufru ma ɗon ɓeydade kufru noon ko ɗon e ɗiɗi kufrun haqiqi e kufru duna kufru kala ko Allah yeddira ko keferankaku won tun na haray ko woni o yaltinoti ka diina idan ko ɗum waɗi julɗo on ɓe nayi o ɓeydoray ka gomɗinal golleji moƴƴi ɗin o ɗuytora gomɗinal golleji bonɗi ɗin iman o yazidu bi taat wa yanqusu bil ma'asi jono soni ko kefero ɓe kanko ala ton iman ko keferankaku makko woni e ɓeydade so ɗuyti geddi ɗin keferankaku ko woni ko ɗuyti kanko na iman ɓeydi ma ɗuyti an julɗon ko iman maɗa ɓeydori golleji moƴƴi ɗuytori golleji bonɗi tawi Allah wi ɗum ko ɓeydagol e keferankaku no yudallu bihi alladhina kafaru hino majjinire ɗum ɓen heferaɓe yedduɓe Allah woɓe jangi ɗo yadillu bihi alladhina kafaru jumhuren ko ɗum jangi yadillu hino majjira bihi ɗum on nennugol alladhina kafaru ɓen heferaɓe jangi mo jogi ɗe on ka mulande ɗo yudallu hino majjinire bihi ɗum on nennugol alladhina kafaru ɓen yedduɓe ko ɗum woni so hawɗiri qiraji ɗi ɗiɗi hooreɓe maɓɓe ɓen ka keferankaku hino majjiri ɗum no majjiniri ɗum heferaɓe luttuɓe witirɓe ɓaawo maɓɓe ɓen kanko ɓe wi ta'addudul qira'at manzili ta'addudil ayat yuhillunahu ɓe dagina lewru nun aman hitande wa yuharrimunahu ɓe harmina ndu aman hitande go kadi no wa hikka ɗo hara ɓe jaɓi jommente no harmi hitande arore nden ɓe wiya ɓe bugitike ndu ɓe waɗa jiha ɓe waɗa hare e mayru ɓe dagintina ndu ayi ɓe harminindu rowani hikka ɗo ɓe daginindu kono ɓe yoɓoya lonto mayru lewru go Allah wi liyuwati'u fiha ɓe hawrondira iddata limore ma harrama Allahu ko Allah harmini kon fa yuhillu fiyon ɗum ɓe waɗanta ɗum Allah wi fa yuhillu ɓe dagina ma harrama Allahu kon ko Allah harmini ko fandude maɓɓe ndenni nennugol lewru ɗum ko fiyo ɓe dagin ko Allah harmini kon taqdir ayaw innama nasi'u li ihlali ma harrama Allah ziyadatun fil kufr aw yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman
فيحلوا ما حرم الله كوني تقديرون بدغينا دو هيتاande go be harmina do hitaande go be bugi tondu be lontinoya dum non ko honnum be wadan taw lontingol don ko fiyo be hawrondi fiyo be timmin nayi be hebu nayi harminaade kambe sanselo be hebu tun nayi harminaade ho woni ko di Allah toddi on gede ko di Allah toddaki lewru ko lewru na goddo ina tama jawdi suwalo ka bankarandi gollale dayni mo ko riba wetuma dum ko intérêt no na ella non hay hunde ko sifa dum ni lewru ko lewru Allah wi fiyo no be wadayno on nennugol don o wi ko fiyo be daggin ko Allah harmini ko burno jala gol ko ngedum ko hare yow gol wada hare o wi zuyina lahum cudanama be su'u amalihim bone golleji mabbe din golle mabbe bonde den dum cudanama be din boneji ko ne majjino cudanabe ha hibe yidum ko labadum afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana on non ko do perdo non Allah wi be cudanama bone di golleji mabbe ha be yi ko e mojjere be woni nennugol lewruno lontenirano wondugo wona timmini lebbi di Allah harmini din kalimore fi hawa yahugol dagintina ko Allah harmini dum do kambe hara be yi be sawaba don be bonni be mojjini be yobi be nyawliki be yobi ko don be yettiri ben on bone don Allah wi be cudanama dum shaytan cudani be dum ko hobe mabbe ben ka yeddugol Allah cudani be dum be yutiri bawo mabbe wallahu Allahu la yahdi wa fawnata alqawma alkafirina yimbe hefirabe ben wigol do fewnta yimbe hefirabe ben kono jantorden non darsuji men feƴƴiri wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ko gotum ko wondema yimbe hefirabe ben imma ko bembe Allah andi wonde ko kufru be mayata ben non Allah fewnatabe ma dum kefero fodde mo keferan ka Allah fewnatamo kuma o boro e keferan ka ko o ara el-islamu Allah non artika mo nyibugol e pewangal okura mo non e pewangal o dabbingal en to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah famin dina meden kan famu selludo o newinana en gollitirgol dum ko juuti e ngurnan o jabana en dum o yafo en bakkatuji meden o da en nato bel janna en e mo meben e denda nangal karam ko be meden ya ayyuhalladhina amanu haykono yo gomdimbe innamal mushrikuna tabitino be shirkobe najasun ko sobube فلا يقربوا المسجد الحرام وتبقت جود هرمان تندن بعد عامهم هذا باون ده هيتان مقبدو وإن خفتم سوني وهولي عيلة باسل وسوف يغنيكم الله أرين الله ألدن يوم من فضله إبول المكة إن شاء سوني ويدي إن الله تبتون دم الله عليم كوغند حكيم كونينيدو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله habe bembe gomdina Allah wala bil yawmil akhir wona nyalande sakitinen wala yuharrimuna biharminta ma harrama Allah kun ko Allah harmini wa rasuluhu in la makkon wala yadinuna be jogora dina al haqq dina gonga hakan min alladhina utul kitaba immurde ben okabe defte hatta yu'tul jizyata habe jonna jizyaon an yadin be jonnira jungo mabbe gon wa hum saghiruna harako be jasobe ko be hoyube wa qalat al yahud wi uzair ibn Allah uzair ko biddo Allah wa qalat an nasara wi al masih ibn Allah masih ko biddo Allah dhalika dundo qawluhum ku kongudi mabbe bi afwahihim ka kundule mabbe yudahiuna hiben yamba qawla alladhina kafaru kongol ben yeddu min qablu qati قاتلهم الله الله وهدي بأن يؤفكون كهن بيلي رأي قونغا اتخذوا بجوغتك أحبارهم دندر بمقبب ورهبانهم إدورة دوال بمقبب أربابا ربتيب من دون الله جانين الله كون الله والمسيح ابن مريم مسيح بيت مريم نكو عيسى عليه السلام وما أمروا تينم بيمراك إلا ليعبدوا سنان بريوتا إلها واحدا ربتيب قوتو لا إله إلا هو ربتيدو علاك غونغا سيونا كانكو سبحانه سنة دولا نيمو عما يشركون غيكونكو بشركة يريدونك بيدي أن يطفئوا كنت بأن تنور الله أن نور اللهم بأفواههم بوردوا كنت لما بدن يريدونك بيدي أن يطفئوا كنت بأن نور الله أن نور اللهم بأفواههم كنت لما بدن ويأبى الله هنا سلي إلا أن يتم نوره سيونا تنكما أتمنا أن نور مكم
ولو كره الكافرون هاي أني هفر بهم هو الذي أرسلك كنكوني كنولي رسوله نلا دمكم بالهدى وندد إبوال ودين الحق دين غونغا ليظهره في وفنين كان دين على الدين إكال الدين كل على الدين كله دين جنين فوق ولو كره المشركون هاي أني شركون يا أيها الذين آمنوا يكون يقومن به إن كثيرا تبتين قدود من الأحبار جندوا بيهود والرهبان يدور دول بنصارى لا يأكلون هنا نعم أموال الناس جولهم بمن بالباطل ويصدونهم بسكوا عن سبيل الله إلى والألغل والذين من كان يكاد يكنزون الذهب بين مرة كان يوم والفضة إكالسهم ولا ينفقونها بنفقتان جول في سبيل الله إفلا والألغل فبشرهم بالكنير بعذاب لبت أليم موسد يوم يحمى عليها ينده ويتين جول في نار جهنم كيد جهنم فتقوى بها سنر جول جباههم كيت مقبر وجنوبهم إبت مقبر وظهورهم إبب مقبر هذا ما كنزتم بويانه إهين دوكم مرن نلوم لأنفسكم وكي يمولن فذوقوا ماذا ما كنتم تكنزون كم ولا تنلوم إلو مرة إن عدة الشهور تبتين لمولد لبن عند الله كألا 12 شهرا وسبوين اليوم في كتاب الله كدفتر الله يوم خلق السماوات يند أتجي كم ولد والأرض إليه منها هم أمج 4 ني حرم هرمني ذلك الدين القيم رلو الدين فيه ككا فلا تظلموا فيهن وتعطون إذن لبي أنفسكم وكجمدوا وقاتلوا المشركين هذا يشركوا بمن كافة نفوه مدوا كما يقاتلونكم ونبهدر تعلموا كافة بفوه مقبه واعلموا أنه أن الله وندم الله مع المتقين هم وندي هلو بمبين إنما النسيء تبتين ننو ومو اللبن زيادة في الكفر كبيد وكيف رقاكم يضل به نمجد لهم الذين من كفروا يدوا يحلونه بدقنا لورهم عاما هتانا ويحرمونه بهرمنا عاما هتانا ليواطئوا فيه بهور العدة لمور ما حرم الله قال وحرمنكم فيحلوا بدقنا ما حرم الله كوك والهرمني زين لهم تلنام بسوء وأعمالهم ونقول لجمع والله لا يهدي وفيونتا القوم الكافرين يمه فرعهم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.